Riri. Sijajua rigereria. Lakini rigereria me studio me show rigereria na kiroko likese mes no chakani ritariao. But according to him, so mtandao na chimbwe hapo njina rigereria. So atakuwa anatueleza rigereria litwente kuzingatia. Karibu sana. Shukrani bro. Uko aje? Bana. Vuse. Ni kutensa ama ni nini? Rigereria vuse bana. Anyway. Njende fiti. Nani tukuma yana kiore? Njema kwa ngone. Tunashukuru Mungu kwenye kupoka tore ne habi konga teremi. Njirende teyo. Ate kwanza raba kirali. Rigereria. Rigereria gokorange taweri yokutumika gwetinyiri kire karo kunyitinyiri tire kurusuma chonzi manyange taweri ya gotiro takiro ye chenji onye to ku understand yokamo inali mbuya mono eti hokorore towel yokutumika gwetinyiri tiri kurusuma chonzi mobere manye ya goti gose ya tumekiru mono utakiro ye chenji oredengo. No, you know, dimeti mtazamaji sasa understand like hizo tumia onyo towel ndio tumia kwenye kubate towel yenye unatumia kana uchukue tinyeli tere ko tinyi ma tere ku rusima chonsi mobere obwento chenche ngao ore tengao sababu toro chibone rende ite bwatika ya rosi ya tumekiru mono rigereria mtu wangu dete omonto ndeto monta tu translator gara tena yeah me understand aje about what I wait kere towel ya current kiriko kumuna umetumia na kero kende umeitumia lakini unapata macho ile otonya wewe wetinye tari konyara yako once what understand aje mtu wangu na hiyo rigereria mtu wangu so me story tulero mbata rigereria show. Huyu jamaa nilianza kumcheck sometimes back wetera se chimbwembwe chiacho mtano chote na rigereria leo kondani ya show tete mwana komwe chance officially anyarega go introduce alate briefly about rigereria show na kitini rigereria show mtero kwa rigereria show is that a name of mtu ama ine show? No, yangu sasa ni Riseko show. Riseko Yangu sasa ni kama ni show. But isho yangu iko na mambo mengi ndani yake. Tunafanya content, bado sometimes singo korando muziki. So isho yebwate binde binge sometimes nyara bango support no yamba lingo ranga umwanu maybe akona talent maybe dabango mkonya singo nyara. So nje ane okore binde binge. But injomo nyene bona seko teba rigereria. Hii rigereria kwenye meanza by the way ni kitu kingine imetoka mbali sama. Kwa sababu I think before ndaracha ka rigereria inakagire content yege tabu. Egetabu. Chave egetabu ya egetabu yoko vetereri kuona. Siji sasa. So egeikara se geko ngakorete noma. Noma ge. Like ikuna udaku mwingi. So like omate by the way ngandoro kinje mai no just kokaiga. No kora gento keriki yoko na maybe ebinto biribita gereji fact dembigo kweti. Ko sembigo konya. So naenda banda bange by the way panje tinde bio udaku. So ndo ilikuanga naongelele ibintu bune imono. So igacha ikara segete amangana tuye family rent. Sino. Umwana ito salikire. Bido yabe online. So like bakangya bono ko babuna bando yani mbata ke tingore content ye. So nje bono manyane ngake sabu nshapunde. Nikashumba the way na kireta around a week. But Facebook to rejimba bata ali sabali gete note. Bono ndo kija kangiro mutu rule ni ile. Ukiview pila ku reply na delete. Ne like ingo text you view bato reply. Ngo tinyi chion speech ritiane. So nkachangake sabra kinende kaiga na yonjura kebe yike kusi. Rigereria juma rigereria katori buati. Sitapita ngasoka limo. Matenje bede tadi hii like story ya content nje no lina gotia ngagri challenge. Ekarongeto wa content na wate si. Ena gasabiri. So bono ngana ngati umongwana gete simu yoko atenengia by the way akonga na simu nyingine safi. Tukocha kwa shooteli. By the way akaniambia na shida. So like nje bona akarure kana content mambi. By the way content mo ndio ajete ko shoot karange gusingo shoot ko chagera kitu 7 man. Tumetsa moja na lyomuka so barro libo numuya. Lyo man boni ondo support yole video ya benza. So nabo kama mambi na shoot sambi ni vekete video. So siku moja hiyo kumwendea na hiyo reach iko nikashoot moja ikapita.
nikasema nimepita, cha niendelee. Na hivyo tu ikashika tu hivyo hadi saa hii. So by the way nje bono nje na kairukire Riseko. But bone kana yaute abarichiko ndiriri abantu nyagondoka richiko. Mbama Riseko. Konde bama richiko. Nje bono ngatira kwa richiko. So tusikana maya kidogo. Watiro wakira content ya egetabu. Getabu none bundu bate getabu yoko manuka, ndo bate getabu kya. Getabu kyo mochaka no. But kwa realize now, kero kende abantu bari ko relate vibaya, maybe na content watena mwana wakoreki. Ngiri gosarika. So does it means kero ko mtazamo wako, content wako na content ya rengengia, wasina content ya very personal jisomo ndo tena yendo mungu ana wakatari yendo kia. No. Ilikuwa kitu safi. Because ndini nesema aje egetabu kyobo chabu inya isano kegoteba igokobeka kere ndabu kwarusi kere nchabu akichiangechi baradanisha bono nuguchinga wa bara nimebonga udako. Sasa unajua bante ba overthink. Mbali ko lengere una kuwa lengere bakeire simbo una kere eba gokeirare. So bano bakabako birare. But sometimes rende ena agasanganiri kosoli ebinde ime lakini binge bya gasoli. Lakini gasoli ngwa gasanganiri. Gasoli yali ngoma tanto mbanje te gasoli by the way. Sana. So njenga rawandi kananya kopagoki. Bono ikabanga yangere korete no. Now ngigerkia gusumete mono bakana wata want go drop ko korege tabu osono Riseko. Bono kosene na rojenga ati sijui ati kikotumeke getabu kuno wakorere kwa gasoli ati kikotumeke getabu. Sawa. Ngaruo ronga ati gabe richiko ndiriri na bali gotendra bade getabu. Ikainge hivyo tu. So does it means now usiana kubori na how do you deal with renega somtandao bantonya babwate chifan siro bwate baronya babwate because bagwanchite nalo rago go follow tali agwanchite lakini tekero kendo onya kuruta into comments chimba somtandao tena Riseko tama itigenda akora toldi kero kende hujamaa hawezi nini. So how do you now deal na bad energy koruya fans kose bantu bana bonskora somtandao? By the way ari no chabanda aba mbaroro. So nje bedonya go comment bobe yo kitu nilifunzwanga nomete password omusani yo ndo nilifunzanga onde bwensi yo comment gento kebe aito morana igereria oti nje bono tindi go koira nilibobe ingoti ana ndiri kunyetino no kunyetini aya kumate timete ko sono mata account ko chiwa kana ngurire bani tubune inga comment nini bona yabuno kunya konda me comment yango comment ire nyako baro nje bono ngorra badumbu yachu no active wangu kwagere account yane kunya kubokera nje bono tindi korra ikamenti na ujejibu mtu vibaya kero keno monta usira tena Riseko show hii labda hii ni content hata liko make sense si mzuri ndio ya wanyako mota wanyako reply boy noche somo ndo kontinge content yako nembe wala isinzini yanzo ndo nyako content biko na content yako nembe njusi to bataka ko ngingi ya eli siju eli beef Kenya ni prince adinwe mike na kuane tenge to keto maga nditi go chinga bwanira ne content yako sawa ngata sawa ne kwa rene liko sawa unarobe content we mjemba nya konda mo baide banya konda. So wikira bona abantu bagoteri kero kene monto rege ntokora egetabu mtu amekwambia kitu labda ni mbaya kwa maoni yake tu kitu ni mbaya na we waachire kwa drop ili watira kwa getabu medu kitu kingine different wasere bona kwa Riseko. Does it means kero kena wa itoka ragente kengerikia wase your fans na wao control batena teto tokore content irega na unafanya hivyo no roche fans fans yakara maite na egetabu fan muntu de yoro abuna kinachi njiti kuru getabu ngatari chiko mbali ku understand bakuna kibono gwa chie tororo mbamaiti bara udune content baroche go flow ngingeri ko bachanda mono bono bara wako tu sawa now tukirudi nyuma kidogo muntu wale nje ndete kama na ki ndipo wenye walitebana nao na bogose kia bantu now you can do a content before now uche kunya ne boys nyatena kuna tenze mzuri ngote si mingi ra koreki kujo ni record ni time gani realize like hata mimi bwana naongoza kia bantu iska my content oma tena mbo no cha se talent talent bedeni ndo to ko mochime most ri to ke family so nje to endange embaramba nango yane rilango embaramba nango yao nango bune kinendo kerika tata onyere no musani urenge tata mujwa ko range story ngendo ye kataka tige school no musiki aro cha kwa ke ngome ngali akatige school akachana so nje bono bedeka around 6 na katamari mbe DJ around 6
ngachanga tira kati 6 years use class class 6 6 years utinde manya class 6 so nanga tamani be DJ mbunga ikakati ya 7 8 ngayeba inde iga school karo mutu ngaswa form 1 high school wana mate secondary by the way usai school tata be ko chanu abantu sane karo muntu kwemanya so tukomerana na abaisi abanga tukachaka wana ndo na basani kware by the way no school yetu ngate ngo basani ya bwate kende iki yabo sani lakini saa hiyo ne school yiye bwate jundu tu akengeti bona tukachaka nje na agrichi ngoma by the way na rengo muntu bwera nje bona ngotera drill neighbor ibibyo kaiwa so siku moja ngachanga kachingo mangi sato ba nuko bega ngoma YouTube yaka 76 views ndito kucha kurubulo musinga ke sawa bono ngo ndangaranza juo musani obvious content the gonzinya ngati yanga sokyo kotera ngorete ngakene content mbia blodam yes kirike weta ngeo korakero chuti ngo banga bono ngori momo gondo na asimeka toko keso usebia bono so ngati go nikatoa ngoma na content ikaita ngachake content igo bona ngete content duraisigo bona ngabeko musiki kandi bona yoro musiki korali moyo juni mete aja de yobe ko kutukuta chipesa to kuri kokoto bona ngati ana ake content meanwhile ikijipa tungo FM ya bere ngienda banga yaso kuchingo wow bona waso kwere kwende now maybe from your family of course watena embaramba mwisi wa angle yone metri ya background yao mbo abasani mbarengo on your side now baga support ri ko sekaro kende wono ba karore from karo kende mbaramba maybe batana amade to korobe musani ntubate mbaramba mbo musani na wa family na amade to korobe okore content anje family ngayanya ko support potebeke njenga go Rwanda onzimba anya ko support ya se music igene dongo range kwe ase ko support bono timaiti mate ndobwate family yankanga minto asimama na tata barabona bongo understand mbabu atigendo barangonya na karekyo ani roche live irende mate ji background injira tofauti so tukochabona sabantu buna bayiri sijune kona baka rongo sanyo onobusali timaiti so nje mbali kon support ninje na nje mbaka rwanda abantu baka support nabantu abayisiko no baka support mono yo family tero cha support nje family tero support kero kende wanyako twara wanyako wani any support from them pange uko support usende komeki a conclusion na ki bairi mbao wakonya no bono nye baga sindu kwangandire school fees ya nyenye kagarangara ati school nero baro jinge kene ndo kiyoko soma kani ndo yenza bara jako konya na kero lakini wanyako kero kenda na kira kuna ki wanyako ko basabe support usende ko get into conclusion na ki neba ntamba support kana ni school bono mbaga on support wa make to a conclusion yo nje nye ichorere tipo because na bantu manyete tardi nikiwa shule banande form 2 toko tenga na ngere baga form 2 ju form 1 akajile skuru matukonzi form 2 njie tonzi bona sengete kunzire ne skuru bisi njire tanga mote ina seri kuchibe sande eti tingo kuwakanera na sieti ni mtu ajie no muntu ore tu sawa muntu yani lakini hizi kusupport aezi adiniambia tingo kwa sona ikendi bona ikagero mate ngo ande skuru ngendere ya ronseri ufunge weekend ngende mande inside ngatike school atike school en fact ndike school ange miaka evereka ndei school bana ngotenje bana umusani bana ngarole ubuse ngarole dusty bana emiaka evereka suka gendonke yo korata no neka in fact no chomonto turate hapo support kase ni ane na royo mo ule maju I remember ngagira chitera na nende camera unero support oyuweka lakini abandi ikabandi barumbanya banya support injase music kero kenda bono eso tware message maybe to you ni metro na bantu pale skari by the from apart from your story na mtu na skari labda ni msanii ose shule ndio sio kora onya ni ngumu sana family como support onya lo kero kendo sina na wewe bae mbaba te potential ilibara support kero kendo sio mwana ende studio record wasoma korona naga simitwa kareki akere content but tunapata wase hawezi wa support aweri mna abukero kende osaba iri abantu mna abunki message kora batai bono maybe toteve kwanza toteve upcoming uyo kotema bono ebintu byangede ebintu bedoing orangora consistency na lipo so ukiona like never akongupiko nyore support kurwa saba ibuli ko sasonde tema sana to maibwika ubo kimwomete no bua kaye naye umete like sijui kama taldi no mete meaning yo korara
Ukorara. Kurara. Warangete what meaning chinyinge. Sleeping yoso akurora. Noma tenki minute yomate ko chimengi minute. David totai. Ile inamaanisha like ni escaping from the reality. Utike ko chandeka. Kwara kwasi nini. So nabengenga nochoko okorara kuri nabengo kurulisa buende asabantu base ino batali. Okuko tamakuru asibali jume tembali bako savere to chandeke. Okuru sibali mbako rakoko chandeka patebe yabere una kuatakete. Yani una batakete. Bono okuru ororo ogenda sura abaye bwe kweli geri. Kware. So kitu neza vi upcoming maybe tema guetenenera. Ngora tu. Maybe naandenga ne abantu mbere kwa support imbali barakwake. Mbako ko no yonse. Bona nyandiro chaba iri abandi nete bonsi nanyaro to yamakange sime kwangede simna shoot. Yes. Kusimbaro bako konyake. Mbaro bako konya. Now wachakire from where you come towards support bantu turugo support you from where you come. Ana wate no simi ngwa bwete simi la koreki orake no muntu wakarigiri o koreki o korekode. No embono timbo ati simi. Amo to bati. But ya content yokarore. Content ingo no online active to mama itinga nimbo. Akintura chakira maya una that people tura chakali yo chaka tawana content to bwati simi na support to bwati from your background. Ngi kia huko ngsote na tinigoti ya content because muntu nyaro chaka usinobosani. Kwenda nyaro se hata kwenda studio ko record jote mama nipatie mentrebe sitenge studio wako commentary otibosani. Angi kia katika usuma bado na tusaibaka sasa mnori atuba tsimi but you do content. Bueno, ngendo kia geretenga ya tingo kumoya industry ni kiru moja ama mbili. Ya kwanza kabisa ndata. Tata akiniambianga no musikio garata katikie skuru. Tomo konye tiande to chandegete. Na inse no mokende nimbwate chinguru. I'll do it again and again. Tiri tukongoranga na nyore na fest kurso musiki. Tata bubugi mobia. Aisa nikinga bibi na atikete skuru juyo musiki. Tongo anyit sa yo konyiru mwana no tokonyire. Ekyo. Number 2. Na inche kenyene nkia mochitiko gerenjeri ngo bwana boka mochiko salika bwa boti skuru e bono. Turo cheka rolende na inu fees na bera isiko. Ninyiraniri bono after emyaka ebere yaere. Ninyiraniri. Bono inara bere skomboro bono bongo boro musiki ime. Ngatama guru skuru. Andinga bere ska around itam. Ikara andinga chikoiro. So bono ngateba tingo tika musiki jo mochiri konsere njo bogima. Ngoge kora continuous. Njoma de by the way daldi nikipata FO mwende na ndenyore ne yo musiki. Ose ndo shukuru ne jigaje content. Wala intacha ingine ngende ya content. Ne bateri wakana. Taenda. Why? Ekini ndo yani nsike to musiki sana. Usiniko show musiki ngo wakanore niko show content ngo wakani na biko chenjo bogima. Ine kasibu nende yonzi. Noko yekora ngora itajibu. Yes. Now kirogo chako content karuma itegusi kare content inshare common into ngino bosani kiromo tete ko musani but squeeze into what content yakina wewe and what yakina abantu ngi squeeze but content content creators habona kirogo chako kende story ya content mtu kirwa karo kore content ya unadimia content unasema hata mimi labda nataka kufanya kama huyu ama zaidi ya huyu. Engaki ya nengerete ya content babo culture ba kore content. Batiriko nyambara soka mono. Ono tiri patara soka mono na inchendeliza umemono. Pono nche bagwikera na tena bote ko bunapali. Naka kire content yibo unabara. Bono egachika katika ngonya gwaka ngachanga chenji tunga swari chiko. So iri chiko yenye ngokora tinga gere tinga kuna mseneza kwambia ngane ngo ibera kurasa content usente kwa tenga mbe unere. Napiga tu yangu. What do you like about content yako ya Riseko? Riseko ndiriri ngi what do you like about Riseko ndiriri? Ngendo nyanjerete ngoko kira abantu nebwate message sometimes by the way. Sometimes. Nebwate message. Iko banere je into be. Koko kya abantu ne message. Iko. Lakini skerete. Anda abantu mbame tenga ki Riseko ndiriri. Andonsi. Bono tingo ko tenga ndiriri lakini leo tengo boli bado Riseko ndiriri otagetori manye. Yani gasi yende yonsi Riseko ndro. We karibu ati. So nakitunye skerete ngine ndo kitakere kusuko. Ni time gani peso chaka mono kero chakete orwete kitabu ongakora Riseko ndiriri. Ni clip gani use kikerwa akorete uhere isana abantu ba wamekutambua Riseko ndiriri. Riseko ndiriri yenge na tete ngakakolia feo komwebereria chomu akenda.
Ebu karakara tu karakara nyaka. Nikwanga richi kondi ririri ekera rire fe atoriko runga kwage chigu okumbi omwebereria acha nekera achiro mwakenda yo like aburingo ta mwakenda ngatuma gujiro ngoranga mwakenda unaona wakati iko kwa mwakira nandi kwarukire hiyo tika trend hivyo akapenda richi hivyo tu iko yoro chenero yenye ulifanya ika abantu wako asirichi konero ya chile richi kondi ririri so mtazamaji tuko ndani ya show kabisa tuone Riseko show mbona mwaite Riseko show mwaite richi kondi ririri ndani ya show nasema tueleza tena richi kondi ririri mtazamaji karoke ntima ite ichiko kikero kendo bwaite kabisa bwede Riseko show richi kondi ririri richi kondro khonyoro bwaite kabisa richi kongo bwaite richi kondi ro bwaite ochiko liwa tena onye ne riro maybe opo rio bwaite kabisa richi kongo bwaite nuko kamberu na sheria like imbuga tu ndi gingi obwete sana panyako watu before mbuga tu njana nyako bwatu but not say tigango story na ndimo ipo ndio yange ngonya but tigango nya ngindo ya garate ngaja Nairobi mi koje iko ni kuje mapema iskando ugete yambwa tete nzimini iyo tu nao nkarabuna ngotalinga na soire kali abasigari meiga akimango enda ndengendera ngatama iskando ugete yogo chi go iskando ne kusete kusi iskando ne rendo sete kusi ndo maana ngotalinga ikina kintu ngobata na kinata mirete alafu yaso mobwa ichiko gire kora obvious tu naenda no rona dirikira segete tena na dirikwa weni kuingia tu ni tena ne richi ndio but it's an obvious thing yani litero chali yako kosa litero chali yango totebe buna aso emana mani lio kwanjani ko chiti elinga waida nje tode tikomo onjiti ko so ndike nje tini korra yunga waida ju yo iga to bweti mama ngana ati break to bweti ya tinyo bweti because sono mondo amo wanya wati break you when was the last time wabeta ati broken dia lenge last year na kitu yote na kitu lakini huko feel kitu ani toy wet kende yes you roya majiti kongo sengenjo kete iko nyana nire ngore ngenjo kete ya majiti kongo ande mbona te move wanja ni fact jet break ni wanya kanya ni wa life jet break abachira abange to begerenya jet break nya lakini ejinde njiri kongo sanjiri chaka woida tujongo tigusa to njingo sadi ya mona roya majiti kongo wanya ko wati break yo mondo oira mbaringa wati break mimi ukifanya ujinga ngo wake hadi mimi fakiri abana hadi break rota bana mna bange na bodoko na bago tano nden igonye wati break round more than 10 hai wati break na bantu bani kote wati break bange bane iho brange jireshe bange 14 wetani 14 aine singa esa mne umesema aje sisi tunakuweka hapo wate baiga mna na call baka producer ne bantu bonsi baka tegerete wate mna wanyo chat break yange angenyeke chat break yange wanyo renye na hichi bwana ni skali ange 10 okay 10 plus 4 40 Teo nonga ta yega ndo kwera na ndengenjo chiwocha chat break njiro to wate chiwobe na ndenjire chiwobe ya mwana mle chingwangwa te 10 maybe echine no bawo gara hakuna venye unaniambia tika wakachibi cho post na baiseke hakuna lakini ngio wakile bichoko bwate demo mimi mostly by the way sijui ni kuambia aje nocha baiseke wallahi banje terichi sana by the way baiseka bange sijui wananipendanga na talinga nogo yake sifa wenye mostly uko kisima te kisino orichi ko richete mara Nairobi abandu na bange bali mbama eti mora kini gusi baiseka bange sana bansike terichi kondiri bansike so ndo maana nakwambia aje bana nde ingandiki ko post na barabu okuno wande ko ngeta na fans aye tora atikana na aye ngendera ka na fans igaya baisike mno go taragusiali diji kondiri kiro monze ke nongo sabebi chanje nongo ko post but si etinire ya ubaye tisijui tuende tuanza kudate nini naona bana ko taitani tani ya bono tani 14 beke body count era abesigisi abandi barusi rokayisa ona to baiza kuira mono ngira diji kondiri karukore kurugusi chi content creator ntubu ati nyinge muna basani nasa industry ya gusi abasani na abange kweli akoli una richi kwa kimtazamo yako nikore content ya gusire content ya gusi tingo ta ngambo bere iko sawa nande gusi totebe abasani ni content creators Bagen ring nje bale. Emiake ocha gusina beko basiketagia sana. Asiketagia sana.
Now they talk about you now that we mention Mbarambamba squeeze na ra alikuwa naimba usanii squeeze ne David weche content mwino kidogo. Content na squeeze ngora ba wakali na kijana Mausa na mse kijana. Now from your side they tote na side yo muiwa uso mwana they talk from your as a content creator one. As a comedian from your side. Ngira kwa about your content Mbarambamba. Obeke ango obwango kando. Bono totebe, bono yoko babuno mundo kwa advice. Maybe na that maybe a content ya mwere bono ba ko rambi waneret. Because taoga ni ko into video kwa bantu bande ba ko bikoromete kwanza asinini abukwangirira bya. Abasani ba gusi bangera kwa politics imesana. Abasani timitu kwa regende kabisa. Na actually the last time na bwate man sango I asked him about kwenye rumu sani hotel wa mwana siasa kile to digomela chikura wasa tena taldi nini manasagera hotel so long as nakupatia do you can do mzuri tonochote rumu sani yako usini 2000 so ngasa nakupatia pesa mzuri you can sing garo chimo chana ro rumu sani agotere no ni rikani kaba itena rana so ke hotera ku mungu ndo tukubori bukafana nyamira from your side rumu chana noro mchando kiwe tifani sinjiro kutukuta. I think fans never say, is there a problem? Yeah, fans never man go webes. Fans never. Because some of the fans never take to na go make show ba ko support. Pone to ke ngati to tebe e ba le game mi. Fans ye mi. Wajire kwa 50,000. Watukutire fans 40. Chia kwa tigire na 60. Bitu wata go jana na ba go je show ba cha ba cha ngireli weli bu to kwa 60 40 chia watukutire. So skanta ke abasani to ke ku erigiri sto ku ebeke ndo vinde to ke wa foidi to. Iko basani mbabwe ntikotera matera siasa. No, mbata ke rekotera. Lakini ndo buata abasani. Wana tali basani na batera jiku siya bana ndakotera siasa. Ndo meta abasani bali babu na babe mbaramba bali matene chibenga chisani. Bali bara uba. Iko ni short amene tena kim. Basani ba usi urban music. Urban music mbata ke rekoswana na bintu bya siasa. Yabasani abande ba habasagero babako bya makanoni nini abakotera. Abakotera. Now let's get back to a content ya Mbarambamba na mse kijana. From your side mna okore content. Ngiko okore content ri ba okora. Keliko koki. Ngero wate bayo. Ju neba no koriera e ba gusali. Njare iri ne yo gusali. Ju iskori ndo baga mono ndo ngende bitaro jisibiro ju no siko bitegerera bya ngendo gire njere ti ura kiere ju. Bali wono se ba salikire. Abende Mbarambamba rumu tengara salikete. Oinango ya hotel. Kagonda bere content ene yo gusali kabone era asale mbuye mu yakinje tengo gati. Jengo ka. Telikongo. Lakini era jungara ngata gusalika ndo bya mbuya roje biko moira maybe. Bya biko moira. From your content because now kara Riseko na ngwa karege tabu tubu atire line moja kwa mfano no sino musani akojotera use love song choka. Ekero ngo chanate kara Riseko ndiri you okwane binto different eno to te Riseko ndiri eno tena non chenke koncha mambi wacha tena Riseko mimi skolire fair ya como que koge chu morete mokolire mna kaidi ngecho kwa rusi chie die china kichoya chiago chera. By the way ugotara maybe ugotara njima tinte minga ngotara ndole keiga gusengi to bere naye okore gento getendole o na ko ekora sa njibono unko birusu tunko bikobirwa singorra ko maybe intare ndole gose by the way nabonga ngaranza iga tu by the way admi sometimes ngone tifiro jana na aseka ni chengora ndira sometimes tunabongo ikaranza igendo geche tu ndebe te ngore yet bono yani ngento tukelikero ororo kwara Iga no nyamno gotara na arora usegia chomo tu iga turunya koira time mune konti kero kendo okara ndio arisa ngujero wali kanse kero kende muna chara basani musana waika o compose otero urika kabisa nini haye content ngojero wa script kalimo omutu muchibe chigo chichoko mudume njoma to mutu one buno reiga ebintu mbire ntabwa dire no okora lakini ya content no ichire osedi ori otekinda alike labdo watera lakini content ya Riseko tindiko lika rongo bwadiro mutu ni metafute ngende lakini watera ju na bona anda kungebe kulikana ogotera koro kuna bwo kulika lakini content nero ya tindiko lika content turi lika before gali producer ne tutorial ya content ya mogali yago tuzanjali gali skali kero kende na mako maite tu Riseko ndiri lakini ate kora maika kende osnare utako maiti maybe ni anakucheck for the first time toko tunacheza pale clip moja pale mtu wangu uweze kuget idea
mgeni wetu anafanya kitu gani? Maybe ndio unatuni for the first time unashanga rada ni gani? Tutakuwa tukichezea pale. But before that ngwena sore about trainer wanopo sana kidogo. I know wewe ni mwimbi. Wewe ni mwimbi ama wewe ni mwimbaji, cheva. Bora ni msanii. Bora wewe ni msanii. Haka ni ngira kwa about usi industry. Mnao ya music bwana. Usi industry. By the way na tebe mbuyere. Saa yere vya sana. Mi yani like inanibamba tu venye iko. So ndio nikakwambia wazidi tu hivyo. Usi music around jengo support iko sawa. Usi music support iko sawa. That one mentionary your best 4 artists Korugusiaba industry. Korugusiaba. Okoba rate from from bottom 4 to top 1. Korunse oche igoro. Uchagere? Chake number 4. Imox. Sekelieranze. Toche Mayaka. Yeso. Toche Siko. Alafu tokore password. You what your best artist Korugusi? Imox. Mayaka. Siko. Na password. Ngiagara wa umechusea ngiagara hapa higa maybe si wasanii wengine. Usingizo kwa nikiwa tena ngiagara ta password is your number 1. Password ndio number 1. Password ni kama nisema ni brother. Ndio yana mega number 1. Nangi getanya na ndengo understand yale. Na ananisaidianga sana. Na pia ngoma zake mimi wanga zinaniingia mbaya sana. Hadi by the way as I think ndocho toka kasi kama. But password siku nyingine nimesikia pale scandal nena iwa about yena manager yake. Lakini hiyo itetu tigere password. Nitaka ribon tura chese clip kwa mtu wangu na tena kwenda kulikia SMS tena namba ya 07886 marakata na 3 mweri oiwete Richi Kondiriri out amna best artist wake the best 4 artist wa Korugusi atewa Imox Kereranse otea Mayaka otewa Siko alafu manyakora temuna password adi doctor. Hiyo ndio namba 1 wake. I don't know if you agree or you disagree. If you disagree, wako we best 4 wako ni akina nani? Letega dibono prosita tuchesera gari clip moja ya mwini wetu ndani ya show. Huyu baadhi ya zile mbwembwe ambazo anafanya kwa mtandao. Mbuyamore kana demba kwandi dende. Yamore jengoro ke gonja adude omosani. Tinda bakwani na bakwani ri. Mbuyamore kana demba kwandi dende. Yamore jengoro ke gonja adude omosani. Tinda bakwani na bakwani ri. Nogotera nango eza idije. Igabe idije. Awarende ke gonja by the way wana ke ndoita okora. Ndito como bango muya. Na inje ndikike gonja tu akenere Richi ke rimo gosena kimbuya mono. Atujasikia kitu. Mbuyamore kana demba kwandi dende. Yamore jengoro ke gonja adude omosani. Tinda bakwani na bakwani ri. Nogotera nango eza idije. Igabe idije. Awarende ke mbuyamore kana demba kwandi dende. Yamore jengoro ke gonja adude omosani. Tinda bakwani na bakwani ri. Nogotera nango eza idije. Igabe idije. Awarende ke gonja by the way wana ke ndoita okora. Ndito como bango muya. Na inje ndikike gonja tu akenere Richi ke rimo gosena kimbuya mono. Yes, wate ya iwa kiteke nja by the way ni bamba. Baka ngeboli. Anyway, akina tena ngori kwa nikego nchamo akerichi kondriri. Wahito kamanyora gose mipango bado. Mipango bado tinda manyora. Mbire ngenzo kete simekwambia kaskando ngare tamete Korugusi. Tamete Korugusi. So sikumupatanga. Nje tukomoli gibikanda una bia chiete. By the way koncha aliingia kwa mtandao akatrend. Pia nikara watu wakisema eti abantu wali koliera wetra dieta riaye. Now tukitoka kwa kekonja turonte now ayekero kende fame. Now watakero gotale mnyoro gali basipate bana Richi Kondiriri. Richi Kondiriri akanyo ikasegete fame
maybe kuletea ngori design fulani weka asiketega watanya ndiri ni umejipata kwa ngori fulani makona mafulani because of you are umekuwa na jina Riseko ndiri. Hiyo scandal nimekwambia. Nyata jopa serebu mbaye gocha konyo. Naye gocha kuruhusi mbaye gocha kuongwa yanga naonde kusinduriye. Bona nyata ngane fame nini naye gocha kutoka rais. Wani ba mete Riseko. Direct ninje. Na kabisa. Ndio kurokuwa. Woni go fame ne gara tota. Ya nene ndere ta kera kini. Teri big deal mono juu. Eskande yenga buna kenga ne ri umusarabura kugwera sinini utariogo. Chake kora kini okogwere. Lakini okogwere. Ndo kora ndo jona wako anyere taste ko gaiga. Ngia era because like kara gireria. Nyitike ko kwanza. Bari batagiri konye manya. Now sai kero kende content which wakora most which na na bweka which wakora. Riseko show what how you do a lot of things. Montana mocha makona because njebona tana videos chinyinge na ngo tana bweka. Aroi by the content jebe kan kora. But toro chirende Riseko meto no school review ase ora ta ke collab. School review ya. So bono maybe bono nimba ngabangete. Nje content. Toro jwana meto na uja change to ask ye to ende. But nabanga go changing e ko lito work na bando. Riseko tindiko litigapi. Takwa nikifanya bado. Tukunyete bado. But gon chemende. Now wakorere kitabu wa umeweni msanii sayo watu kota ina Riseko ndiri ngore proud about kuetera content wabera wakora. Ndonde proud. FM. Ekine ngo katenga nekerta anto bakamanya abange. Yo tulona ne bambanga like kasi content walai. Singa kwa kwenye niko. Igo ya kwerieta. Nengete erieta. Do nayo ishaanza kuleta do ama erieta kwanza do baadaye. Do baadaye. Do ya on erone buse. Erotera aroleka. Ye do erone buse. Erotera aroleka. Lakini wote na content ama usanii bado inalipa. Yo nao niko show inalipa. Ju njoma nyana ya ngakandire na rero na account shiwa kana. Igonga to kingi nditumeka ne simi by the way. But timbo ati haraka. Tindiko rush consistency ngora. Consistency mdogo. Iko community usikonyorete tenje utakuwa mbaya sana. Utakuwa Wallahi. Ngonyore simi. Tindo jinga unde na ritorange kumnyoka ndiko. Ndakuwa ligi yangu na by the way. Utakuwa ligi yako. You know I was shocked ukiniambia toldi hauna tenje and I was like ndio na rachi content unapiga and I'm like hauna tenje aje. Sina tenje bana. Lakini content unapiga. Content inapiga and active. But simitimbu ati. Simitobu. Hiyo ndo ngori. Hiyo ndio ngori. Tukienda kumalizia pale, mundu narekero kendo kweboli about content. Mundu tete kuchake content sai kero kendo muna sai abanafunzi mbere skari wasomo Mungu ana skari musae. Anataka kuingia into content. Ngiora mote about content. Ndona before na mote kiko about content, tete kwansura mote hivi nande bale skari kero naro kuchaka. Nande ndio akona idea abwate byagaso bikuchaka content. Anataka kwanza ongelesha huyo. Umwambie vitu maybe anafaa kuzingatia. Vitu vile kwenda ko consider before atachaka content. Vitu kama mbili hivi. Before atachaka content ragera consider. Ukora arigiriri kwanza content yo gukora message kibwate. Kose na kira beko ko kya bantu mete before kori ngendo ikokiri na kinage kora. Ngechiko ko kya bantu ikakusekera asali erieta. Asoko chakera ruto ngana content igusali erieta. Arigiriri kwanza ubuya bwe content yo message ya content. Igari rieme kama message. Message ya content yako chakana kile. Na ukiwa peke yako unaweza jua content kama iko samete, mimi ndonya rona rete karokende na bengo mondo rete kolie ndagere nyinge. Sara ma etume tene ndagere korete enga koli. Ekino kera mwa wa moyolera onyo taliko igota. So mtu mondo kera korambanye njene content kinde to cha kora content. Nikimo tara korambanye hii content ni mzuri, hii content ni mbaya. Unajiaminia kwanza unafanya yemo. Unafanya moja uyeke. Urigereri na gie gokori. Utaona tu venye itafanya, utapitia comments, umete pia fans iko kuona wale. Na fans unapotoka kwa rega mono mono. Sure. Ngoro linki ba kwa teibo. Wakikwambia iko sawa, zidi. Wakikwambia iko pamba. But pia wanaweza kuambia iko pamba onyo ule trend. Utazidi kuifanya. Utazidi kuifanya. Maybe I want to fun challenge keri weteira nene. Na pia kama kuna msea kupale nje mwenye anaweza kupiga support ama kusaidia
na unaweza taka maybe kusaidika aje? Wala challenge niko nao ni moja. Simu. Na ndete yende na tebanga ni bwate challenge. Simu yoka. Igo. Ukipata simu peke yake. Sitaki mambo ingine. Simu. Igo muntu riskari tuseme mtu akijitokeza tu akushikie tenze radera ave safi. Era ave safi na nitashukuru sana by the way. Igo mtazamaji riskari, kama uko na uwezo, unasikia ndugu yetu hapa anasema content ako nayo. Na yeye amesema akipata tu simu peke yake mtu wangu, monde yorago ikange. Igo njoma edengo teba. Abiro uko banga. Atato watikira nyasaye. Maybe nyasaye na bako banga nera abere, eli mondikera na utashukuru na so ile. So mimi hiyo tu ya simu utashukuru. Ya simu Nishipanga na content kila kitu niko sawa. So ayo ndikira nyasaye yo kwero nera ngesi mimi ndashukuru. Utashukuru. Igo mtu wangu mwenye uko pale nje, unaona tu unaweza support kijana yetu hapa. Ni simu tu. Hataki mambo mingi, kamera eti nini. Yeye anasema tu ni simu peke yake na itakuwa tu amazing tena sana. Now that una hata simu, mtu anataka ku reach out. Na kiara konyora bona. Bona kutaka konyora. Namba ya nengo beron. Nebo timboti simu. Ngo beron. Tu simu lakini isi namba on. Usikiu kwa te namba yane. No yako nyore kere mte. Chinsa yangu igoramba kanguli. Jumost yaro simu yarotei. Simu yarotei. Tei. Aya, sasa nichukue tenje kidogo hapa tukienda kumalizana na tuko na dakika 2 peke yake. Ensoko huyu amepotea pale. Namba 07886 mara 5 mweri. Unaweza piga tenje pale na chika kina Fei hapo wanasema wako ndakas. Fei sijago inapotea je hivi tena jamani. Anasema kondaka si asante sana. Acha nichukue tenje 2 tukimalizia. Ensoko TV. Yes sir. Yes, ni aje? Niko poa. Hata mimi niko fiti. Ni Sheila from Homa Bay. Yes, Sheila from Homa Bay. Kitu na kwa kunitupa. Sheila bana, Sheila unajua sasa ndio umenitupa nashindwa ni relationship za mapema ama rada ni gani Sheila? Ila hapana. Unaona venye niko kalikuwa hadi break pia mimi. So venye msa hapa Richi kwa hadi break nani hadi break ile. Ni mbaya. Mimi niko fiti. Alafu sasa unataka kuambia msanii neno ama rada? Mimi bado napenda content yake. Nilitamani bado na muhost lazima ningetegea ni msalimie. Omotairichi kondiririri. Kondiriri. Chiati breaking chiri. Chati breaking kuingia. Ndio na wiki wano. Zoe mapema. Tikakireria wesa ikire. Hapo sawa Sheila. Sawa. Huyu ni Sheila from Homa Bay. Nasema napenda content yako. So ulikuwa unasema labda mtu anataka ku reach out pale. Wasite maybe kukupigia tenje sijui unaweza pena namba yako kama kwa mtandao tumeite because mimi naona uko active. Sasa sijui mtu anaweza ku reach out anaweza pata shughuli yako aje. Ensoko TV? Ensoko. Yes sir. Kama tinaole. No, kabisa. Ekijana ejira ajiki alege angokiri sana. Shukrani. Owe sawe ni ya wangu usere mobere. Ukatete ngajidemu nchaigwa. Nje nazi nate amonto mere message monchanua mjanichanua pado. Hapana, mimi sina message yangu ndio hiyo direct. Sasa inamaanisha aje? Yaani hiyo taulo ukinunua mpya. Ukiseka ndio unaweka kando unanunua ingine. Ikoti demu njiwe tena ki. Kuna kutumia taulo yenyewe nani baka yaba lichanja be. Igatumia emebe lichanja wabeke kanda akole ngao. Lichi kondiririri. Lakini yande nare tigati ko na gotiji tayo to bakabutani gotumoino gati no na rosira na monorende. Lichi kondiriate amuna ikitoka. Yes, sorry because of time. Na kimonto kero kina rawi kito kwa ke support iskari maybe situ kwa mtandao ama radan gani. Kwa mtandao sasa mwako nyora timbwa simu. Ono tenga kwa nyena abwate simbete. Lite kwetu kwande tena ini mbwate simi. So
issue nera butimbo atsim sai okonyora ase namba yane so tigambanyia bakunie namba to korera 07 40 827 920 inere namba yane rokonyora lioko ateri koirorere 0740 827 920 ine namba ya Richi Kondi. Ndiriri. Yes, because of time nataka tumalizie hapo. Nataka kushukuru master kwa kutokelezea. Shukrani na soko most. Yo mtazamaji wa Mwani Geskari, shukrani sana. Ama ulikuwa na wasiri nataka kubig up. Bana obvious bana msanii tingo mbora madongo big up. Msanii chini ya sekunde 60. Chini nyinge. Number 1. Nguchakera kwa tenya sembu ya mono tuikire tukomera ndire twakore shughuli Ensoko TV mbu ya mono soko almost na hivyo iko alafu mbali bali ba support iskali maybe chika seni chiane maybe totebe nimbwate girlfriend yane ka friend nere na bongo moto ipigo for the support maybe soko bana inche so nikuja tena niko na mabeste by the way Benjamin Nyaundi ni tena nani mwingine Tiger Kenya au tu si wametosha because of time tutigerago. So shukrani sana Richiko kwa kuja kwa show ya leo. Shukrani tena sana. Pamoja bro. So mtazamaji ukiona mtoko nataka kuwashukuru nyote message nyinyi tingo kusoma because of time dochari mi safe account totally time. Haya. Sasa tutumalize hapo kwa show ya siku ya leo. Tuchukome tuko ria mambi. Kesho pia tuko na mzito. Akwero kama chairman wa ngoto na chinsa mocha TikTok. Anapeana chai. By the way nilikuwa kwa live yake nyingine hapo jana. Alikuwa anaongelea jamaa fulani beshte yake. Alikuwa anaongelea beshte yake fulani pale TikTok. Nitukuria mambi tutakuwa na chairman. Hapo nitamalizia hapo tu kwa leo, lakini kesho kwa sababu na nusu itakuwa ni ngori tena sana but